To je bilo, a? Kod ideš na modnu reviju. Joj, daj ne pretjeruj. Ajde, daj, nemoj me zada što vi pretjerivo izgledaš, ono, ko seksi bomba. Izgledam kao svaki drugi dan. Ajde, di ćeš ti? Ljubavi, jedna od mama iz nojinog razreda me tjednima gnjavi da se nađemo na kavi, pa idemo na kavu, jel? Ko je to? Kaj daj, nemoj me, ona nije valjda od onog Bruna. Od Bruna? A ne znaš ju. Da? A čekaj malo, jesi ona tak sređo ili? Nisam se ništa posebno sredila, izgledam ko svaki dan. Da, ajde, molim tako da ja ne znam vaš žene, ona žena je ženi Vuk, pa se sad ono, koja će biti ono glavna vučica i to, ne zato si se ti tako sredila, ajde. Dobro, stavila sam malo više korektora jer imam očajne podušnjake od živciranja. Da, i zato si baš obukla ovu, dobit ću sve što hoću, haljino, ne? Ljubavi, ovo je minica. Ma dobro, ajde, whatever, ne, uglavnom hoću ti reći da ćeš sigurno impresionirati osobu koja će sjediti naspram tebe. Šta sad ti meni, ja ne mogu više reći ni ženi da dobro izgleda, ne? Smiješ, Ljubavi, oprosti, hvala ti.